molweni ngethuna yole inja and fish nge-28 kaFebruary ke guys kuzobe kudlala idabi between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Kuzowina iphi mfundisi? Kuzowina iphi between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates? Kuzowina Pirates. Oh, ni Pirates. Okay ke mfundisi wami. So bese SMJ size bypass nge-28 kaFebruary uzobe ushumayela lapha ubanike ikhiso odume ngazo. Kuba bonisa ubuncamisa kanjani? Kuncamisa ufisha babonisa bakufisha. Khawuthi eDavid. David. Uzobe ushumayela mfundisi before iqala igame uzoshumayela ndithi i-half time yashumayela sithi nyuka mfundisi wami uzobe unyuka pha usithi akumnandanga Angamnandanga. apha kuwe Akumnandanga. tu eJipute eJipute untisumbe untusumbe Ecethumzi yena. akumnandanga Angamnandanga. uzobe unyuka pha Anyuka. SMJ guys nge-28 kaFebruary so masihlangane khona guys siyanicela nifike khona ngomninzi benu kuzobe kumnandi siphethe uDavid